روز بخیر خانوما و جنابان، این من ریزا گیویف. سال دوم است که من از خانه کار و تحصیل میکنم. ساحه کاری و تحصیل من به آیتی تعلق دارد و به من اجازه میدهد که غایبانه تحصیل و کار کنم. البته وقتی که از خانه کار و تحصیل میکنی و رئیس خودت هستی، بسیاری وقتها تنبل میشوی. با آفیس دانشگاه نمیروی و خیلی وقت رو هم صرف نمیکنی. برای مثال در ایستگاه مترو و یا اینکه انتظاری ها در تاکسی. ولی در اینجا یک پرابلم است. پرابلم این اداره ان همون وقتی عزیز و قیمتی که هرگز بر نمیگردد. متاسفانه نه هر کس اداره وقت رو میفهمد و وقتی قیمتی حیاتش رو به فایده میگذراند و یک عمر پشیمان میگردد. حتی اداره وقت رو نه والدین و نه در مکتب با ما میآموزانند. برای همین اگر که نخواهی که وقتت رو به فایده صرف کنی، تو باید رجای روز داشته باشی. بله رجای روز. در این نوار من با شما نمایش میدهم رجای روزی خود رو، همچنین دانشجو کارگری که از خانه تحصیل و کار میکند. من تصمیم گرفتم که بهترین و عالی جنابترین رجای روزم رو سازم. این رجای روز در بر گرفته است وقت برای خواب و تحصیل، کار و ورزش، خوراک شام و تماشای فیلم و البته که خواندن کتاب. اگر که شما آماده باشید پس آغاز میکنیم. خب هر روز حتی در روزهای استراحتی هم من ساعت 7 از خواب میخیزم. تیاری با روز رو میبینم، دوش، شستن دندان ها و آرایش موی سر و البته که جایگاه خود رو تخت و جمع میکنم. گیر جایگاه تراس که خیلی جمع شده میکنه بچه کپ کلان شدی گوشو چپر. 7:30 اکنون وقت برای نهاری. هر روز من تخم بیرون میپزم چون که وقت رو بسیار نمیگیرد و تیز آماده میشود. قهوه کو حتمی است برای آدمانی که در سایه آیتی کار و فعالیت میکنند. ساعت 8 پس از نهاری در سر میز کاری خود نشسته نقشه کاری خود رو می نویسم. بسیاری وقتها این تحصیل است. هر روز حرکت میکنم که از 4 ساعت تا 6 ساعت تحصیل کنم. چنان که بزرگان گفتند از گهواره تا به گور دانش بجوی. در این 4 ساعت تمام دقت خود را با آموزش تکنولوژی های نو میدهم. این زمان که تیاری به حمایت دیپلم را دیده ایستادم، در بالای آن کار کرده ایستادم. خب روز اخیر ما حرکت میکنیم که 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت تحصیل با من پخش مستقیم زنده در یوتیوب گذارم. و اگر که کدام شما میخواهید که قطعی ما یک جا شدت تحصیل کنید، شما میتونید داخل شوید. رایگان است، اوکی؟ رایگان دوستی تحصیل کننده رایگان داخل شو. خلاصی گپ که ساعت 12:00 شد و وقت برای با ورزش مشغول شدن است. Without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. بله ساعت هم 12 هست نصف روزی و ما خواستیم که امروز یک 15 دقیقه دوام ممکن 1 کیلومتر 2 کیلومتر و پس آن با فیتنس مشغول شدم. زال و در اونجا بله ارجمانی پرسیدنی هم کار کنیم. بازگشتم ما تنها در ایدهستم. من همگی 30 دقیقه کفایه ورزش مشغول شدم چون که من رنگی رونالدو 100 میلیون سال کار نمیکنم از ورزش.
You will grow to be tall, staring out over miles of land without it but wanting to build up walls. аллакай соат 1 шуд ва вақт барои омода кардани хӯроки нисфирӯзӣ аст. одатан дар нисфирӯзӣ ман биринҷ ва картошка бирёну каме меваҷот истеъмол мекунам ва агар ки хушам наояд дархости кабоб мекунам аз кабобҳои непалӣ ки тақрибан 2 километр дуртар аз хонае ки ман зиндагӣ карда истодам қарор дорад. сабабе ки ман танҳо картошка мепазаму ва албатта ки биринҷ ин аст ки онҳо дар ҳақиқат ки осон оддӣ ва ҳама ин кор карда метавонад. бале чунки ман ошпази моҳир не, барои ана ҳамин ин хӯрокҳои писандидаи ман ҳастанд айни замон. пас аз хӯроки нисфирӯзӣ 1 соати дигар дар болои лоиҳаҳои шахсии худ кор мекунам ва ё ин ки ба модарам занг мезанам то аз аҳволаш хабардор бошам. пас он 20 дақиқаи дигарамро ба тафтиши шабакаҳои иҷтимоия мегузаронам ба мисли телеграму инстаграму ютуб. бале чӣ гуна ки шумо аз видеоҳои дигар медонед, ман айни замон истифода намебарам ватсапу одноклассникиву фейсбуку мессенҷер, чунки ин гуна вебсайтҳо ба ман лозим нестанд ва нақшаи баргаштан ҳам надорам. акнун соат 3 шуд ва вақт барои кори ширкат. 6 соат дар болои машқҳое ки ба ман дар ин рӯз дода мешавад кор мекунам. агар маҷлис дошта бошем ба маҷлиси онлайнӣ ворид мешавам ва ё ин ки бо дигар ҳамкорҳо занги телефонӣ карда якҷоя дар болои як масъала кор мекунем. акнун соат 9 шуд ва вақт барои хӯроки шом. одатан дар шом ман хӯроки зиёд истеъмол намекунам. каме мевагӣ ва ё ин ки салат ва ё ин ки пичин. бале аллакай соат 10 шаб шуд ва оҳиста оҳиста вақт барои хоб ҳам шуда истодааст. одатан ман ба тамошои филмҳо машғул мешавам ва ё ин ки китоб мехонам пеш аз хоб рафтан, чунки пас аз рӯзи дарози корӣ китобу филмҳо ба ту ғизои маънавӣ медиҳанд ва майнаи сари ту оҳиста оҳиста ба хоб рафтан омода мешавад. ҳаракат мекунам ки ба ҷойгоҳ бо телефони мобилӣ ворид нашавам ва сомонаҳои иҷтимоиро низ варақ назанам, чунки онҳо допаминро дар майнаи сар эҷод мекунанд ва майнаи сар ба хоб намеравад дигар. ва боз дар фикри ана ҳамон видеоҳои 15-сониягаи рилсҳои инстаграм ва ё ин ки расмҳои гӯшчапари дӯстон мешавам ва душвор мешавад хоб рафтан. ва ҳатто соатҳо дар ҷойгоҳ мегузаронӣ ки бефоида аст ва хобат намебараду ба туро ба бехобӣ меорад. соат 11 шуд ва аз 11 то ба 7 хоб меравам. ҳар рӯз ҳаракат мекунам ки 8 соат хоб кунам, чунки хоб аз ҳама ғизои муҳим барои бадани инсон аст. шабе ки 8 соат хоб накунам, рӯз то бегоҳ хаста худро эҳсос мекунам. ва ин буд як рӯз аз ҳаёти ман. умедворам ки ба шумо илҳом бахшид ва шумо низ аз тамошои ин видео реҷаи рӯзи худро эҷод мекунед. ташаккур барои диққататон ва ба ҳама рӯзи хуб. Ризо Гиёев, 7 феврали соли 2023.